Ndabasuhuje, reka twihute. Tera agatebe maze wicare wumve iyi nkuru. Papa Leo wa 14 umunyamerika wa mbere wicaye ku ntebe y'ubusaserdoti bwa Kiliziya Gatolika ni umuyobozi wihariye uzagerageza guhuza amahame y'ukwemera n'ukuri kw'isi ifite imbogamizi nyinshi muri iki gihe. Ariko ngo nta kabuza azahura n'ingorane nyinshi kandi zikomeye. Muri iki cyegeranyo reka turebere hamwe ko nubwo uyu mupapa ari umunyamerika ariko ngo ubutegetsi bwa Trump ngo bushobora kuzatuma haduka igisa n'intambara ndetse n'ihangana hagati y'ukwemera n'ubutegetsi bw'igitugu. Buretse gato igihe Papa Leo wa 14 yatorwaga ku mwanya w'umupapa mushya, ibintu byahise bihinduka ku buryo budasanzwe kandi isi yose yahise ihanga amaso uko azitwara ku bibazo by'ingenzi bishingiye ku mibanire y'ibihugu bikomeye ku isi, ariko cyane cyane ibihugu by'amahanga bikoresha imbaraga n'ubutegetsi bw'igitugu. Ubyumvishe neza, ibihugu bikoresha ubutegetsi bw'igitugu. Ntabwo twabivuga byose ariko reka tuvugemo bike. Nk'Ubushinwa, Uburusiya na Amerika na Korea ya Ruguru ni ibihugu bifite imyitwarire ikomeye kandi idasanzwe, binengwa cyane n'amahanga mu miyoborere yabyo ihonyora uburenganzira bwa muntu. Aha rero benshi bategereje kureba uko aba bategetsi batavugirwamo bazitwara imbere y'umuyobozi mushya wa Kiliziya Gatolika ku isi, ariko kandi wa Amerika. Abakurikiranira hafi imibanire mpuzamahanga bakomeje gushidikanya niba Papa Leo w'umunyamerika wa mbere uri ku mwanya w'umupapa azaba ashobora gutanga impinduka zigaragara mu buryo aba bategetsi b'ibyo bihugu bizabanogera. Kugira ngo wumve ko papa bitazamworohera, reka nguhe nk'urugero. Ubutegetsi bwa Donald Trump bushingiye ku mahame y'ubwikanyize ya America First cyangwa se Amerika mbere ya byose, aho Amerika ikomeza gushyira imbere inyungu zayo bwite, bigatuma benshi bibaza niba Papa Leo azashobora gushyira imbere amahoro, uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubwiyunge hagati y'ibihugu byose. Ntabwo ari Amerika gusa, Uburusiya bwo bufatwa nk'ubutegetsi bw'umunyagitugu Vladimir Putin. Abatamwumva n'abatumva politike ye niko bamwita, ariko nabwo bukomeje kwibasira impande zitavugwaho rumwe nabwo, cyane cyane muri Ukraine no mu rwego mpuzamahanga. Maze abantu bakibaza niba koko Papa Leo azagira ubushobozi bwo kwinjira mu mubano n'Uburusiya, aho bamwe bavuga ko bwahonyoye amahame y'uburenganzira bwa muntu mu ntambara imaze imyaka 3 bakubita batababarira Ukraine. Ntabwo ari ibi gusa ariko Papa Leo nawe ngo azaba agomba guhangana n'Ubushinwa, kandi igihugu cyemera imiyoborere itemera ukwemera, kikaba kandi kiri mu ntambara yeruye y'ubucuruzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Papa avuka. Haribazwa niba Papa azazana impinduka zizashobora guhosha uyu mwuka w'intambara y'ubucuruzi ugeretseho n'imisoro y'amananiza ku bihugu byombi. Ntabwo ari aho gusa, aracyafite akazi. Korea ya Ruguru nayo ntiyasigaye inyuma, aho ubuyobozi bwa Kim Jong Un bukomeje kwifashisha imbaraga z'ubwibwomeke ndetse n'umutekano mu gutegura intambara. Korea ya Ruguru nayo n'undi mwanzi ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ntikangwa n'amagambo n'ibihano iki gihugu cya Amerika gishobora gufatira Korea. Bituma abantu bibaza nabo ngo ese Papa Leo azakomeza guharanira amahoro no gushyigikira impinduka mu mibanire y'ibyo bihugu? Ibi byose bituma habaho amatsiko menshi ku buryo Papa Leo wa 14 azitwara mu gihe isi muri rusange iri mu maboko y'ubutegetsi bw'abategetsi bategekana igitugu. Hari byinshi abantu benshi mwifuza kumenya koko namwe, niba Papa Leo koko azaba intangarugero mu kugarura imibanire y'amahoro, uburenganzira bwa muntu no guharanira impinduka mu gutegura amahoro hagati y'ibi bihugu bigaragaza ubutegetsi bw'igitugu n'uburyo bukomeye bushingiye ku mbaraga no kumvana imitsi. Aha, ugira ngo araho turagera se? Nabasuhuzaga. Noneho reka tubive imuzi. Nizere ko warangije gukora subscribe kugira ngo utazacikanaho n'ibindi byegeranyo. Kubasangira nyendo bakoze subscribe ndabashuhuje kandi bahaye n'ikaze. Reka dutangire. Kugira ngo twumve ibintu neza, reka duhere ku mateka ya Papa n'ibitekerezo bya Papa Leo wa 14. Ese ubundi ni bihe bitekerezo bye? Na mbere y'uko izina rye ritangarizwa ku ibaraza rya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, imbaga yari iri munsi yaryo yateraga hejuru mu Gitaliyani iti Viva il Papa, bivuze ngo narambe Papa, narambe Papa. Robert Francis Prevost w'imyaka 69 abaye Papa wa 267 ndetse azabazwe ku izina rya Leo wa 14. Niwe munyamerika wa mbere ubaye Papa, nubwo afatwa cyane nka karidinali wo muri Amerika y'Epfo kubera imyaka myinshi yamaze yogeza ivanjiri muri Peru nk'umumisioneri.
uyu yavukiye mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois ku itariki ya 14 Nzeri, ubwo ni mu kwa 9 mu mwaka w'1955 kuri se Louis Marius Prevost ufite inkomoko mu Bufaransa no mu Butaliyani, na nyina Mildred Martinez ufite inkomoko muri Espagne. Yari umuhungu w'umuhereza kuri Alitari. Yaje guhabwa ubupadiri mu mwaka w'1982. Afite abavandimwe babiri, Louis Martin na John Joseph, nkuko urubuga rw'amakuru rwa Vatican rubivuga. Nubwo nyuma y'imyaka 3 ahawe ubupadiri yimukiye muri Peru, yasubiraga muri Amerika mu buryo buhoraho mu mujyi avukamo nk'umushumba mukuru, cyangwa se uwo bita umusuperieri wo mu muryango we wo muri Kiliziya Gatolika w'aba Saint Augustin cyangwa se Ordre des Augustins. Uyu afite ubwene igihugu bwa Peru, ndetse muri icyo gihugu yibukanwa n'urukundo rwinshi cyane nk'umuntu wakoranye n'abantu boroheje mu muryango mugari, ndetse yafashije gutuma abantu bo mu byiciro bitandukanye bakikirana. Uyu mupapa yamaze imyaka 10 yogeza ivanjiri muri paruwase yaho, ndetse ari n'umwarimu ku seminari yo mu mujyi wa Trujillo mu majyaruguru akiri uburengerazuba bwa Peru. Mu magambo ye ya mbere nka Papa Leo yavuganye urukundo kuba mubanjirije Francis, ati turacyumva mu majwi yacu ijwi ry'intege nkeya, ariko buri gihe ry'ubutwari rya Papa Francis waduhaye umugisha. Yabwiye imbaga y'abantu bateraga hejuru mu byishimo ati twunze ubumwe kandi dufatanyije n'Imana, mureke dutere intambwe turi hamwe. Mu mwaka wa 2014 Francis yamugize musenyeri wa diocese ya Chiclayo mu majyaruguru akiri uburengerazuba bwa Peru. Azwi cyane n'abakaridinari kubera inshingano ze zo ku rwego rwo hejuru nk'umukuru cyangwa se prefet w'urwego rw'abasenyeri muri Amerika y'Epfo rushinzwe guhitamo no kugenzura abasenyeri. Yabaye archiepiscopi cyangwa se musenyeri mukuru muri Mutarama mu mwaka wa 2023, ndetse nyuma y'amezi make gusa kuri uwo mwanya Francis yamugize karidinari. Ibitekerezo bya Papa Leo none ni ibihe? Ibitangazamakuru byinshi n'abasesenguzi bagaragaza ko ikizibandwaho hakiri kare cyane nibyo Leo ngo azatangaza kugira ngo harebwe niba azakomeza amavugurura muri Kiliziya Gatolika y'uwamubanjirije. Byemezwa ko Prevost abona ibintu kimwe na Papa Francis ku bijyanye n'abimukira, abakene, ibidukikije ndetse n'ibindi. Reverend Nyiricyubahiro John Lydon bahoze babana mu cyumba yabwiye BBC ko Prevost ari umuntu usabana, wicisha bugufi, ndetse uhangayikishwa cyane n'abakene. Ubwo yavugaga ku mateka ye mbere y'uko atorwa, Prevost nawe ubwe yigeze kubwira Televiziyo Rai yo mu Butaliyani ko yakuriye mu muryango w'abimukira, aho yagize ati navukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko sogokuru na nyogokuru bose barabimukira, Umufaransa n'umunya Espagne. Narerewe mu muryango w'abanyagatolika cyane, ababyeyi banje baritangaga cyane mu mirimo yo muri paruwasi. Ariko nubwo Prevost yavukiye muri Amerika, Vatican yamusobanuye nka papa wa kabiri wo ku mugabane wa Amerika. Francis we yari uwo muri Argentine. Mu gihe yamaze muri Peru, yashoboye guhunga ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byibasiye Kiliziya yaho, nubwo dosiye ye yahakanye yivuye inyuma ivuga ko nta ruhare yagize mu igerageza ryari ryo ryose ryo guhishira ayo mahano. Mu guhitamo izina Leo rikomoka mu Kilatini Leo bisobanuye intare, Prevost yaciye amarenga yo kwiyemeza guhangana n'ibibazo by'imibereho nk'uko inzobere zibivuga. Papa wa mbere wakoresheje izina Leo, ubu papa bwe bwarangiye mu mwaka wa 461 yahuye na Attila de Han, umutegetsi w'ubwami bw'Abahuni, amwemeza kudatera Roma. Papa Leo waherukaga gukoresha iryo zina, no kuvuga Leo wa 13, yayoboye Kiliziya Gatolika guhera mu mwaka wa 1878 kugeza mu mwaka wa 1903, ndetse yanditse n'inyandiko ikomeye yabaye ingirakamaro ivuga ku burenganzira bw'abakozi. Saint Jean Patrick O'Malley wahoze ari archiepiscopi wa Boston muri Amerika yanditse ku rubuga rwe rwa blog kuri internet ko Papa mushya wahisemo izina rihuzwa henshi n'umurage w'ubutabera mu mibereho ya Papa Leo wa 13 wabaye papa mu gihe cy'imvururu zikomeye ku isi, igihe cy'impindura amatwara y'inganda, itangiriro ya marxisme, ari byo bitekerezo ku ngaruka abari ku butegetsi bagira ku bakozi zituma habaho ubusumbane mu gusaranganya ubukire n'imyanya y'icyubahiro muri societe, ndetse ngo no mu gihe cy'abimukira mu bice byinshi. Ibitekerezo bya Papa mushya rero ku bakorana imibonano mpuzabitsina bazwi nk'abatinganyi ntibisobanutse, ariko amatsinda amwe namwe arimo n'itsinda rikomeye ku mahame ya kera y'urugaga rw'abakaridinari byemeza ko ashobora kuba bashyigikiye gake
ugereranyije na Papa Francis. Ashyigikiye itangazo rya Papa Francis ryo kwemera guha umugisha aba bana bahuje ibitsina n'abandi babana mu buryo budasanzwe, nubwo Papa Francis yongeyeho ko abasenyeri bagomba gufata icyo cyemezo kuri ayo mabwiriza hashingiwe ku mico y'imiterere ya buri hantu. Mu mwaka ushize ubwo yavugaga ku ihindagurika ry'ikirere, uyu Cardinal Prevost yavuze ko igihe kigeze cyo kuva mu magambo abantu bakajya mu bikorwa. Yasabye inyoko muntu kubaka umubano w'amagirirane n'ibidukikije. Yanavuze ku ngamba zifatika ifatikani zirimo nk'ishyirwaho ry'uburyo butanga amashanyarazi ava ku mirasire y'izuba no gukoresha imodoka zikoresha amashanyarazi. Uyu Papa Leo wa 14 yashyigikiye icyemezo cya Papa Francis cyo kwemerera ku nshuro ya mbere kwemerera abagore kujya mu rwego rushinzwe guhitamo no kugenzura abasenyeri. Mu mwaka wa 2023 yabwiye urugaga rw'amakuru rwa Vatican arirwo Vatican News ati inshuro nyinshi twabonye ibitekerezo byabo bikungahaye kandi ari ingirakamaro. Mu mwaka wa 2024 yabwiye ibiro ntaramakuru Catholic News Service by'inama y'abepiskopi gatolika muri Amerika ko kuba abagore bahari bigira uruhare runini mu gikorwa cyo gushishoza mu gushaka abo bizeye ko ari abakandida beza cyane cyane bo gukorera kiliziya mu murimo w'ubwepiskopi. Ibyo urabyumvishe neza, nizere ko tukiri kumwe. Imigabo n'imigambi ye murayumvishe, ariko si umupapa azabana gute n'abategetsi bakomeye b'isi basanzwe bavuga rikumvikana, wakwanga kumva bakegura imbunda n'ibitwaro byabo bya kirimbuzi? Kuba ari umunyamerika se byo azakorana gute na Donald Trump, umutegetsi ukomeye ugira amahame agereranwa n'ubufungamutwe n'ubuhezanguni cyane kuri politike y'inengwa na bose yo kutiyumvamo abirabura n'abimukira? Ibintu biroroshye, reka tubivimuzi. Hari abasesenguzi bavuga ko Papa Leo wa 14 n'ubutegetsi bwa Donald Trump ngo bishobora kuzaba ihuriro rishoboka cyangwa se hakabaho guhangana hagati y'ukwemera n'ubutegetsi bw'igitugu. Ababivuga babishingira ku kuba ugutorerwa kwa Robert Francis Prevost nka Papa Leo wa 14 byahinduye byinshi ku mitekerereze ya Kiliziya Gatolika y'iki gihe, cyane cyane bitewe nuko ari we mupapa wa mbere w'umunyamerika wicajwe ku ntebe ya Petero. Ibi nta kibazo birimo, ariko ibi byakomeje gutera impaka nyinshi mu bitangazamakuru no mu bakurikiranira hafi politike mpuzamahanga, cyane cyane mu gihugu cye cy'amavuko cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko bishingiye ku kugaruka ku butegetsi bwa Donald Trump, perezida ufata ibyemezo bitunguranye kandi bikomeye bishyira mu kaga bamwe. Kuba aba bagabo bombi bakomoka mu gihugu kimwe ntabwo ari ikibazo, ariko bafite imyumvire idashidikanywaho kwihabanye cyane, byatumye benshi bibaza niba koko baramutse bafitanye imibanire byaba ari uguhuza cyangwa se kurushaho gushyamirana. Papa Leo wa 14 yamenyekanye cyane ku mwanya wa kardinali muri Amerika, aho yamamaye mu bikorwa byo guharanira uburenganzira bwa muntu, kurwanya ivangura rishingiye ku ruhu, gushyigikira ubwisanzure bw'amadini n'iterambere rirambye. Inyigisho ze zishingiye ku kwemera kwa Kiliziya Gatolika, ariko zinagaragaza ubuhanga mu kurengera abatishoboye, guharanira amahoro n'ubwiyunge. Ibi byose bihabanye rero n'uburyo Donald Trump yakoresheje ubutegetsi bwe haba mbere ndetse n'ubu, ndetse n'imvugo ze zishyira imbere Amerika gusa mu nyungu zayo bwite, akirengagiza inshingano zayo zo ku rwego mpuzamahanga, bigatuma bamwe bamwita uwo ni Trump, umuyobozi w'intambara y'ijambo. Trump akunze kwibasira abimukira, abirabura n'abanyamahanga, abayisilamu, kandi Trump agaragaza ubufungamutwe bwuzuye, ubwikanyize n'amacakubiri. Ibi byose biratandukanye kuko nibyo Kiliziya yahagurukiye kwamagana kuva na kera, by'umwihariko mu butumwa bwa Papa Francisco na bagenzi be bamubanjirije. Mu gihe Amerika iyobowe na Donald Trump rero, abasesenguzi bavuga ko hazabaho ikibazo gikomeye ku rwego rw'imibanire ya Kiliziya Gatolika n'icyo gihugu. Papa Leo wa 14 ngo azasabwa kwitwararika cyane mu gushyira imbere ihame ry'ukwemera no kuvangira politike, ariko nanone ngo ntaceceke mu gihe amahame y'ibanze y'umuntu ahonyowe. Kuba ari umunyamerika bishobora kumwongerera ubushobozi bwo gusobanukirwa neza imiterere ya politike ya Amerika, ariko ngo ntibivuze ko azayemera ukwiri, ahubwo ngo ashobora kwifashisha ubwo bumenyi mu gutanga ubutumwa bw'ubwiyunge, amahoro n'inyigisho zishingiye ku butabera. Ibi niba ubyumvishe, ni ngombwa kumenya ko Kiliziya Gatolika ifite amateka maremare yo kugerageza kutivanga muri politike mu buryo bw'ibikorwa bya guverinoma, ariko ikanagira uruhare rukomeye mu kuvuga ku burenganzira bwa muntu n'indangagaciro z'ingenzi. Papa Leo rero ngo ashobora kudakora nka Trump mu buryo bwo gutangaza ibitekerezo bikakaye ku mugaragaro, ariko ngo ntibizatuma aceceka mu gihe uburenganzira bwa muntu buhohoterwa cyangwa impunzi zigahinduka ibikoresho bya politike.
Hari abandi bavuga ko mu gihe Trump yakomeza gukaza umurego kuri politike zikumira bimukira, guheza abantu batandukanye n'abanyamerika nk'uko bikunze kuvugwa na Trump, Kiliziya Gatolika ngo ishobora kongera kubijwi ry'abacicikeshejwe. Ariko kandi ikindi gituma iyi mibanire yombi izaba itoroshye nuko amahanga yose ahanze amaso Amerika nk'igihugu kigira uruhare mu ntambara nyinshi, haba mu burasirazuba bwo hagati, Ukraine cyangwa muri Afurika. Papa Leo rero wa 14 ubwe wakuriye mu buryo bworoheje kandi azwiho kuba ngo yitanga mu bikorwa by'amahoro, ko ashobora kurworwa no kubana neza n'ubutegetsi bwishora mu ntambara zigamije inyungu z'ubucuruzi cyangwa se iz'ubwirasi bw'ibihugu. Aha ngo azaba afite inshingano idasanzwe yo kugaragaza ko n'ubutegetsi bukomeye nk'ubwa Amerika bushobora guhindura umurongo bukagarukira ubutumwa bw'amahoro, ubutabera n'impuhwe. Mu by'ukuri nubwo nta janisha ririho, icyizere cyinshi gishyirwa kuri Papa Leo wa 14 nuko adashobora guhinduka igikoresho cya politike, ukabone nubwo yaba akomoka mu gihugu cyamubyaye, ngo azaba igikoresho cy'Imana wenda kinashobora kwereka isi ko Amerika atari igihugu cy'ubuhezanguni, intambara n'ubwirasi gusa, ahubwo ko ari indi sura y'abanyamerika bafite indangagaciro, bifuza amahoro kandi nabo bakayatanga ku bandi. Hari abandi bavuga ko aramutse ashoboye gukomeza uwo murongo, atarobanura, atavugira uruhande rumwe, bazaba intangarugero ku isi ya none yugarijwe n'amacakubiri, intambara n'inzangano zishingiye ku moko n'imyumvire ya politike. Ariko ubwo tuganira ubu, hari abandi namwe mufite ibibazo bikomeye kandi bifite ishingiro bireba Papa Leo wa 14, umunyamerika wa mbere wicaye ku ntebe ya Petero, uburyo azakoranamo cyangwa agahangana byeruye n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin. Uyu ni perezida w'Uburusiya, igihugu gikomeye mu rwego rwa politike, gisanzwe gihanganyemo kandi mu buryo bweruye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara y'ubutita ya none. Abasesengura politike n'iyobokamana bavuga ko umubano wa Papa Leo wa 14 n'Uburusiya bwa Vladimir Putin ngo ishobora kuba inzira yo kuganira ku mahoro cyangwa se ugushyamirana gushingiye ku mizi ya politike. Babishingira ku kuba ugutorwa kwa Papa Leo wa 14 umunyamerika wa mbere wicaye ku ntebe y'ubusaserdoti bwa Kiliziya Gatolika kwazanye impinduka zikomeye mu buryo isi yose ikurikiranira hafi imibanire y'ukwemera n'ubutegetsi bwa politike, bitsa cyane ku ntambara y'Uburusiya muri Ukraine yatangijwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, umutegetsi uzwiho kudakunda kunengwa no kugira imyumvire igendera kure ibyifuzo bya rubanda mpuzamahanga. Uburusiya busanzwe bufite amateka maremare yo kutagira umubano wa hafi na Kiliziya Gatolika, by'umwihariko kubera ubusumbane bushingiye ku nyigisho z'itorero rya Orthodox rihasanzwe rishyigikiwe na leta, ndetse Putin ashinjwa gukoresha iryo dini mu nyungu za politike. Papa Leo wa 14 nubwo ari umunyamerika ariko ntabwo ari intumwa ya guverinoma ya Amerika. Hari abasesenguzi bavuga ko ahubwo ari umuyobozi w'umwuka uturuka ku mwanya wa roho, ushobora gukoresha ijambo rye, uburere n'ubwitonzi bwe nk'intwaro yo gushyira igitutu cy'ineza n'amahoro ku bantu bose, nubwo atazigera aha Putin amabwiriza cyangwa se ngo amutsindagirize ibisubizo by'amasezerano y'amahoro. Uyu papa ngo ashobora kuba ijwi rikomeye rihagarariye abatagira kivugira, ngo akagira uruhare mu gusaba amahanga n'abayobozi kureka inzira y'intambara, by'umwihariko ashingiye ku burenganzira bw'abaturage b'abasivile n'impunzi zimaze imyaka zirengana. Putin ngo ashobora kutumva ayo magambo cyangwa se ngo akayirengagiza, ngo nk'uko yigeze kunangira umutima ku butumwa bwa Papa Francisco wamubanjirije. Ariko kandi ngo ijwi ry'umupapa nk'umuyobozi w'abakristo basaga miliyari na za miliyoni ngo rishobora kugira uruhare rukomeye mu kugarura icyizere mu baturage b'isi b'Abarusiya ubwabo. Ku bandi basesenguzi bavuga ko ikigaragara ari uko Papa Leo wa 14 atazaba igikoresho cy'ubutegetsi bwari bwo bwose, yabo bwa Amerika cyangwa se ubw'Uburusiya, ngo ahubwo azakomeza umurongo wa Kiliziya uharanira amahoro, ubumuntu n'ubutabera. Ibi ngo bishobora kutazahindura icyemezo cya Putin ku rugamba, ariko ngo bizatanga ubutumwa bukomeye ku isi ko nubwo hari abahitamo inzira y'amaraso, hari n'abandi batizigama bahitamo guharanira ubuzima, imbabazi n'ubwiyunge. Ndetse ngo no mu gihe atavugwa n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin cyangwa se ntibumwiteho, Papa Leo wa 14 ngo ashobora gukomeza kuba urumuri mu mwijima, agashyigikira amahoro atavangiye politike, kandi agashimangira ko ijwi ry'ukuri ritapfukiranwa n'amasasu. Ibi nabyo turabitegereje. Tuvuze Amerika, tuvuga Uburusiya, ariko se kuri Korea ho bizagenda bite? Papa Leo wa 14 n'ubutegetsi bwa Kim Jong Un hari abavuga ko bishobora kuzaba inzira y'amahoro mu mwijima ariko w'igitugu. Kim Jong Un wa Korea ya ruguru, iki gihugu kizwiho kudakunda ubutegetsi bwa Amerika, kurwanya igitutu cy'amahanga no kugira imiyoborere igendera ku buhake n'igitugu, aho ubwisanzure bw'itangazamakuru, ukwemera n'uburenganzira bwa muntu byabaye igitutsi.
niko babibona. Ku rundi ruhande ariko Papa Leo wa 14 wazwiho kuba umuyobozi nawe utuje ufite indangagaciro z'umutima uharanira ubwiyunge, uburenganzira bw'abatagira kivugira n'ijwi ry'amahoro. Nubwo Papa Leo watari politicien cyangwa se umunyapolitike, kuba ari umunyamerika bikomeza gukangura igishyika kuri leta ya Pyongyang ishobora kumubonamo intumwa y'Amerika, nubwo ibyo bitari ukuri mu miterere ya Vatican. Uko azabana na Kim Jong Un ngo bizaterwa n'ibi bintu bibiri by'ingenzi: uko azitwara mu ruhando rw'amahanga ndetse n'uburyo azakoresha kwinjira mu buryo buhoraho mu mibanire n'ibihugu bifunze cyangwa se bya nyamwigendaho. Papa ntashobora kujya muri Korea ya Ruguru adatumiwe n'ubutegetsi, kandi kugeza ubu nta mupapa n'umwe wigeze wemererwa kuhagera. Uretse muri 2018 Papa Francisco yigeze gutumirwa mu magambo gusa na Kim Jong Un abinyujije kuri Perezida Moon wa Korea y'Epfo. Ubu rero bisa nkaho iryo sengesho ryo kugerayo ryasubiye inyuma kubera kutizerana no guhanganira ubutegetsi na Amerika. Ariko Papa Leo ngo ashobora gukoresha intumwa z'ubutumwa bw'amahoro nka za komisiyo za Vatican zisanzwe zikorana n'ibihugu bifunze cyangwa se bya nyamwigendaho cyangwa bifite akarengane gakomeye. Bashobora no guhurira n'abategetsi b'Abashinwa bafite ijambo muri Korea ya Ruguru, bagakorera hamwe mu nzira y'ubutumwa butuma amahanga atongera gucika intege mu guharanira uburenganzira bw'abantu bari mu bwigunge. Hari abatanga ingero z'ibishoboka, nk'uko Papa Yohani Paulo wa II yigeze gukoresha intumwa zayo mu burasirazuba bw'Uburayi igihe cy'ubutegetsi bw'abanazi b'abakomunisiti, bityo akabasaba gushinga imizi y'ukwemera n'ihinduka ry'imyumvire nubwo ubutegetsi bwari bukomeye. Nubwo ntawe Kiliziya Gatolika ifite abavugizi muri Korea ya Ruguru, ariko kuko abagatolika baho babarirwa mu bihumbi bameze nk'abafungiye mu byaha by'imyemerere, ngo Papa bashobora gukoresha impande zo hanze nka Caritas Internationale cyangwa se Croix Rouge mu rwego rwo kugera ku batishoboye mu gutanga ubutumwa bw'impuhwe. Ubu abahanga bagaragaza ko ari uburyo yakoresha kandi ntacumure ku mikorere ya Kim Jong Un, ariko akanagaragaza ko Kiliziya itareberera gusa. Icyakora Kim Jong Un nawe ngo ni umuntu usanzwe anenga ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika kuko buyoborwa n'ijwi rihamya amahame y'ubwisanzure, uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira bwo kwemera. Iyi ituma Korea yiyumva nk'igihangange ndetse n'ubwigenge bwuzuye. Aha niho aturuka ubushyamirane bushoboka, ikumva ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitafyaho. Hari abahanga bavuga ko Papa Leo rero ashobora kutemererwa gusura icyo gihugu, ndetse ubutumwa bwe ngo bwaba igikoresho cyo kotsa igitutu guverinoma ya Kim nayo isanzwe ihakana ko gusa ijwi rye nk'iry'umushumba w'isi ntirishobora kwigizwa inyuma mu gihe izindi ntumwa mpuzamahanga zaceceka. We ngo ashobora kuvuga ku mugaragaro ibi Korea ikorera abaturage bayo, ikifashisha ijambo ry'Imana n'ubuyobozi bw'ikirenga kugira ngo asabe impinduka zishingiye ku ndangagaciro. Hari abandi bavuga ko mu by'ukuri hatazabaho ubucuti bwa hafi hagati ya Papa Leo na Kim Jong Un, ariko ngo hazabaho uruhurirane rw'imigambi n'inyigisho, aho umwe agendera ku gitsure undi agakubita agatima ku baturage binumiye. Papa ngo ashobora kuzaba intumwa y'icyizere mu karere ka Aziya y'Amajyepfo y'Iburasirazuba, aho ashobora gukorera cyane muri Korea y'Epfo, akahubaka n'umusingi wo gutegurira amahoro ashobora kuzinjira gahoro gahoro mu bufindo bwa Pyongyang. Hari abandi bavuga ko Papa ashobora kutazagera kuri Kim Jong Un mu buryo buziguye, wari ku ijwi rye rizakomeza kuba umutimanama w'isi utanga icyerekezo cy'ubutabera n'icyizere no mu bihugu bihisha abaturage mu mwijima w'igitugu cyabo. Ibihugu bikomeye kandi bivuga ari kumvikana byo ni byinshi, ariko kandi ntabwo twagenda tutavuze ku Bushinwa. Hari abibaza niba Papa azagira uruhare mu mibanire y'ibihugu byombi, no kuvuga igihugu akomokamo cy'Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa ubu bahanganye mu ntambara y'ubutita ishingiye ku bukungu. Ababirebera hirengeye bavuga ko ugutorwa kwa Papa Leo wa 14 umunyamerika wa mbere wigeze gushinga icyicaro cya Papa nabyo byatumye abakurikirana ibya politike barebesha imboni zabo. Noneho baricara bategereza ikizaba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, aho ubutegetsi bwa Papa bugaragara nkaho buzajya mu gihe kidasanzwe gikomeye mu mibanire y'ibihugu bikomeye, harimo nk'ibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho akomoka ndetse n'Ubushinwa, igihugu gishobora kuba gifite uruhare rwiganje ku isi mu bijyanye n'ubukungu, mu gihe Amerika yo iri mu bibazo bikomeye by'ubucuruzi n'imiyoborere. Abandi bakavuga ko niba bimeze gutyo ashobora kubaho impinduka mu gihe Papa Leo wa 14 we ashyira imbere amahoro, uburenganzira bwa muntu n'ubutabera. Ubushinwa bwagiye bugaragaza imiterere y'ubuyobozi butemera ukwemera,
no guhangana n'ibitekerezo byihariye mu rwego rw'imiyoborere, mu gihe Kiliziya Gatolika iharanira uburenganzira bw'abaturage. Ibyo bikaba bizarushaho gutuma imibanire hagati y'ibihugu byombi bizaguma nk'itoroshye. Uyu Papa Leo wa 14 azaba afite inshingano yo gukomeza kugaragaza ubushake bwo kugarura imibanire myiza hagati y'ibihugu byombi, ariko ngo bizaba bigoranye cyane kubera ko ubutegetsi bw'Ubushinwa bushyira imbere inyungu z'igihugu mu buryo bwa politike y'ubukungu, kandi ngo bigakorwa mu buryo butavugwaho rumwe. Icyo Papa Leo wa 14 ngo ashobora gukora ni ugushishikariza abategetsi b'Ubushinwa gushyira imbere amahoro no kugarura uburenganzira bwa muntu, aharanira impinduka mu bijyanye n'uburenganzira bw'abaturage, ndetse no kugaragaza ko igihugu kigomba gukora ibishoboka byose mu kugira imibanire myiza na Amerika. Hari abandi bavuga ariko ko nubwo Papa Leo atari umupolitisiye cyangwa umuntu wo muri politike, kandi nta bushobozi afite bwo gukemura ibibazo by'ubukungu cyangwa intambara y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, ngo ashobora kubijwi ry'abaturage batishimiye imiyoborere ya Pekin, ubwo ni mu Bushinwa, ndetse n'ibikorwa bya Kiliziya mu guteza imbere impinduka mu mikorere ya guverinoma y'Ubushinwa. Ngo azaba ashishikariza abategetsi b'Ubushinwa kugendera ku mahame y'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu, ariko akibanda ku butumwa bw'amahoro, ubusabane n'impuhwe. Ashobora kugaragaza ngo uburyo ubutwererane hagati y'ibihugu byombi bushobora kuba bushingiye ku mibanire myiza no ku mutekano rusange, aho urukundo, uburenganzira n'iterambere byaboneka, bigatuma ngo ibihugu byombi bitavangura cyangwa se ngo bikomeze guhangana. Ariko nanone Papa Leo wa 14 ngo azaba afite n'inshingano zikomeye zo kugaragaza ijambo ku ruhande rwa Amerika mu bibazo by'ubukungu no kugarura impinduka mu mikorere y'ubutegetsi bw'Ubushinwa, ashyira imbere uburenganzira bwa muntu. Wazanagira uruhare mu gukuraho amakimbirane hagati ya Amerika n'Ubushinwa, bivuge ku buryo bufatika kandi bushishikaje impande zombi. Ariko bakavuga ko nubwo bimeze bityo, hagati y'ibihugu byombi hazakomeza kugaragara ibibazo n'amakimbirane ya politike. None ubwo umwanzuro twacyura n'uwuhe? Umwanzuro nta wundi. Papa Leo wa 14 nk'umupapa mushya nta gushidikanya afite inshingano zikomeye zo kubungabunga amahoro, uburenganzira bwa muntu n'ubutabera mu mibanire y'ibihugu bitandukanye. Nizere ko wakuyemo ibyawe. Ni ibitekerezo by'abasesengura politike n'iyobokamana bigaragaza uko Papa azabana n'ibi bihugu twavuga ko bikomeye, ariko kandi bifite na politiki ikomeye yo kwikanyiza n'ubuhezanguni kuri bimwe. Ibihugu bitavugirwamo, bitavangirwa. Ibihugu byiteguye intambara igihe cyari cyo cyose, kandi bikayikora bitikanga ko hari uwabihagarika. Nguko uko Papa azabana n'ibi bihugu. Niba utarakanda subscribe, ako kamenyetso kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro, ibyegeranyo bikoranye ubuhanga utasanga handi. Nitwa Didas Niyibizi, ndabashimiye. Bye.